Dipu BJP Mohila Morcha Pen International Women's Day Catalan Pon. International Women's Day Arani Kethe Catalan Pedopon. Dipu Joy Singh Doloy along BJP Mohila Morcha Pen Chipahem Puponsi, Pirthe Adang Nimarli Arni Kethenai Arani Lopu Mathaponsi, Nimarli Do An Ningarong Pen, Manpeng Hin Kachipise Roy Pedoponlo. Pirthe Adang along Therepoche Cloni Pioneer Keblote International Women's Day Arani Hokponsi, Aninkan Wang Tala So Arni Lopulote, Pirthe Adang Nimarli Do An Labang Sojai Mek Deng Ponbo. Lasi pining lethot tala puson matha ponsi Bharatiya Janata Party BJP Mohila Morcha Pen organize ponsi Dipu Joy Singh Doloy along International Women's Day Arani Kethe talon donlo. Ki ong dung Nimarli atum chingrum si pini International Women's Day pachethang ji aphan armuche jenga sai deng ponlo. Dak Joy Singh Doloy adim pen Dipu Market and Procession damlinlo. Lapen labang sojai mek thangnat ke bengke phan avipin pen labang so International Women's Day arani kethe pejut long pemelo pusi birtare dono. Tang te pini International Women's Day puthak BJP Mohila Morcha PPC pherang kyatum angno labang so arani kethe arani abaha ku PPC rada phan kethan ponma angton arjuik tha. News report Karbi Anglong News Channel. International Women's Day eto kote Bharat borkho eto celebrate kora hoise. আৰু আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আমিও হেতু মানে আমাৰ সিনিয়ৰ বাইদেউ আছে আমাৰ সীমা ৰংহাংপি বাইদেউ লগতে সকলে আমি আলোচনা কৰিলো ৱাৰ্ড কমিশনাৰ বাইদেউ সকল আছে আমি মানে সকলো মানে এক হৈ পেলাই আমি অৰ্গানাইজ কৰিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মহিলা মৰ্চা ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি হৈ পেলাই ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্ট মণ্ডল প্ৰত্যেক মণ্ডলৰ পৰা আহা হৈছে আৰু ইয়াত আমি কাৰ্যসূচী লৈছো ৰাতিপুৱা ভাগত আমি পতাকা উত্তোলন কৰিলো তাৰ পাছতে আমি ইয়াতে আমি প্ৰসেছন কৰিলো কোতে প্ৰসেছন কৰি আহা পাছত ইয়াতে সকলে নাচ গানা হৈ আছে মহিলাসকলে ফূৰ্তি কৰিছে আজি নিচিনা এই মানে যেটো আমাৰ মহিলাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন তো গতিকে আমি এইটো কাৰ্যসূচী লৈছো আজি লগতে আমি আজি হোলি যেটো হোলি প্ৰগ্ৰাম আছে আজি হোলি দিন পৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা কম্পিটিশন ৰাখা হৈছে হেতু হ'ব আমাৰ এটো হোলি তেখেতলোকে ডিজাইন কি বনাই হোলি লগতে কি বনাই হেতু তেখেতলোকে এটো পাৰ্টিসিপেট কৰিছে আৰু তাৰ পাছত আমি প্ৰগ্ৰামটো তেনেকা সুষমা স্বৰাজ তেখেতৰ নামৰ পৰা আমি এটা এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব যে মহিলাসকলে যি নিজৰ ভৰি পুৰা ষ্টেণ্ড হৈ পেলাই মানে কোনোবাই খেতি কৰা সব যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যেটো টেলেন্ট থাকা কোনোবাই খেলা দুলাত আছে এৱাৰ্ড পোৱা আৰু কিছুমানে মানে তেনেকা আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ যেনেকা লাংফেৰ নিচিনা এগৰাকী মহিলাই চিন্তা কৰিছে যে সানফ্লাৱাৰ হেতু যে খেতি কৰিলে কিমান আমাৰ কাৰণে মানে ডেভেলপ হ'ব পাৰে তো এনেকা নিচিনা আমি মানে বহুত মহিলা আছে আমি টোটাল 18 মানে 19 গৰাকী মহিলা সকলৰ কাৰণে আমি সিলেক্ট কৰা হৈছে কিছুমান আৰ্টিষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বেলেগ এটসেট্ৰা আমি মানে হেতু সিলেক্ট কৰা হৈছে হেতু এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব আমাৰ সুষমা স্বৰাজৰ তেখেতৰ নামৰ পৰা হেতু প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে লগতে আমাৰ এটো ইন্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স ডে হেতু পালন কৰা হেতু প্ৰগ্ৰামটো কাৰ্যসূচী হ'ব এটা অলপ পিছত ষ্টাৰ্ট হ'ব সব আমাৰ চৰকাৰ যেটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেতে নৰেন্দ্ৰ মোদীজী তেখেতেও চিন্তা ধাৰণা কৰিছে মহিলাৰ কাৰণে আৰু আগুৱাব লাগে হেতু চিন্তা ধাৰণা কৰিছে লগতে আমাৰ আসামৰ আমাৰ অল আসাম আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে বহুত চেষ্টা কৰি আছে বৰপুং আৰলংবতী এলপি স্কুল আহেম কাপাফিদুন লাখাইন কয়ৰাফ নিলিপ এমএসি কাপাৰলো বৰপুং আৰলংবতী এলপি স্কুল আৰ্টা ট্ৰকেব্ৰাহিনী প্লেং এডলো সরকার পেন বরপুং আরলংবতী এলপি স্কুল অফান সাইকেডেং পিপন লাকে 1961 আনিংকান পেনলো হাদাক ওসমার লোকাচারলি আহেমালং মেসেন আংথেক কেথেক পনলং আবে পিনপুর পন্ডেতা হেনুনি থয় মালম সরকার পেন কিরেং পন্তাং লোকাচারলি আহেমলা পেন ইংলঙারেন আতকানো সরকার পেন ওসমারাতুম লোকাচারলি আহেম আসাপ আকিপ্রেক ডাকাসন সি পিনি থেক পনলং পিনি বরপুং আরলংবতী এলপি স্কুল সরকার পেন কিরেং পন্তাং আতেং লিপুতে Labangso iskol ahem penang an arta pling tanglo athe trokebra arta pling etlo sita labangso iskol ahem along repairing asai mate kepa mi ponthuji aphan thek ponlong le ke thek damlong mate kachini ateng labangso iskol ahem aklong floor mate
aklong cement pen kapanai pon ave lapen blackboard setame ave lapen blackboard stand setame ave blackboard stand do thuchit ke thek pon long ateng blackboard stand lake check ke hong hong si kaselam pon ang thek pon long lapen mesen ing hap theriki ave lapen osomara tum lokachar lia hut kangni lapen kitab kache baradim bench desk ave lapen master atum kangni adim table chair ave lapen school ahem office room mati office ahem ave lapen arpong along kapa bon pon picture hai hui kapa bon pon thek pon long le lapen boundary wall ave lapen kacharli osomara tumaphan kiton kedang pia hem hai hui setame ave lapen osomara tumaphan kijunji alang ring bell hai hui sarkar pen scheme kedeng pipon ave data sonsi nang mande bonta kacharli osomara tumke penang ando puta hadak malom kachini dun tebok teraya tum thanang pachini dun lasila puson arta ki plengtang arta ki do o school ahem ke inglong kachuboche arada tumaphan KARBI ANGLONG Autonomous Council atum PC kelang dunji lapen ka ora dun thuji aphan sayamo kedeng ponji lake aporar ni PC claim piponji malake KARBI ANGLONG Autonomous Council Education in Charge EM Richard Tokbi methanga sai lokule jongdam deta hinunelo lasi inglong aren anathu sarkar pen ki pitang lapen kelong tang an school ahem ko an masita thoi malom school ahem pen kelang kapachingbar akenang sotpota hadak kedo cherok tok hawararat atum chethan pon pedo bon tala bangso borpung arlongguti LP school ahem lothan bang amastar lake chewang ver lapen apora tengpen osomara tumaphan lothan pon bom puta hada kedo tebok terai aradatum than nangpachini Klurdung ahawaralong solar project ki bi ponji pupena jok sarpimar thurpak pen pherangkiatum angno aning honduk kachepak langdun Klurdung ahawar ke dwara do anchingrum si KARBI ANGLONG Autonomous Council pen solar project ki bi ponji pukar julong pen rat thurpak aning honduk mate ningki oyalam the kachepak langpon Klurdung area ke do aradatum kaning ripen kama thakisung idam alam theke lapu ikhenlo KARBI ANGLONG Autonomous Council pen jongsi eviction nang pedo kok polote lapuan Klurdung ke do arat konatsi damnang poma lapen kupisi claim nang poma pucho thek bangbe jun thek bangbe hangjo hanghai lopusi pherangke kahumri damahut pherangkiatum angno nangli chethandun haladak ke do arat atum pherangkiatum angno kaningje lapuson henlo Klurdung arat atum hako pen ladaksi rong rup boche chu arche choklem lo chodamlo tangte nonapor KARBI ANGLONG Autonomous Council pen solar project nang kibi pen thurnangji pulote thedung kachesong doji lapen jong se nilitum ladak ke do arat dolongji pulote KARBI ANGLONG Autonomous Council pen nilitum angbong lamdon chetoklong nangji nangplung plelopu agreement alo KARBI ANGLONG Autonomous Council pen Klurdung arat angbong lamdon alo chetok nangji pusi Klurdung arat pherangkiatum angno lamthe chepak langpon lapen jong si nilitum ladak arat dolong pemeji pulote lamdon kachetok do nangji lapen ladak nilitum kedo bom area alom pillar nangke somtap ke kroi thekthi pusi Klurdung arat akar i chepak langpon Klurdung arat sodak pen lamthe kachepak langdon alam the lapuson athe nilitum ingnamajo ha mantune pen kedo lapen ha kedo ke chenga hot pen thangalam the ave nonapor kedo ke thak thir klong aphi hemrit nangki priji puke nilitum kroi thekthi lapen jong si eviction vekji pulote konatlo ke dampo konatlo ke dopo lasi KARBI khe hijan ching hon chijinso ave pulote nangpe thilapnon nangpe vir lapnon pusi halada ke do arat ningduk ningke oi thektik pen lamthe ningje pon Klurdung arat ningduk peme pen kaningje ponalam the lapu henlo hako pen solar project ki biji adim khali langpu konat pensi ke theklongma athe hako penta nilitum ladak si kedo tangte non nilitum aphan nangplong lapsi ladak solar project ki biji puke nilitum kroi thekhela pen jongsi ahok pet pen nangplung vekji pulote konatma KARBI khe kedo ki ongnai hadak anta eviction lapnon KARBI ANGLONG Autonomous Council ke thekiding CMEM MLA MP tum methanga khe hijan kanghon kangjin so ave pulote nang pivir lapnon nang pithi lapnon pusi kehang katarampon padupon CMEM MLA MP tum jongsi Klurdung arat aphan eviction ji pulote konatnatsi KARBI tum rong rup ki ma plung lapnon pivir lapnon pusi KARBI ANGLONG Autonomous Council ke thikiding atum aphan sodak pen jongpon News report KARBI ANGLONG News Channel alu che tok ti ja je la se tum ke Klurdung arat tum ke ning tang sam se
la pen alu ci tok dut mati ke ni tum ke ning tang sam se lo la pen ni dolong thip nang po la pen ke aku klurdung pen ke solong le long ke ni tum klurdung arat dolong le buti ni tum asu se song ci pang tang la kroi me kroi pen te klurdung dolong ke nang po jong se dolong le po ke ni tum ke ka ci song lo angko la son pila nang ke etap tang ho pini ke ban tak pe long le alam thublok ke ban ta long le la pen ke jong se long le lam pen ke ban thu tin tu asu se song la ke tripo pila po asu se ni tum ke pila ta ke het po ando la son pulote ako long le na hin tabret le ko pilo nang ki hin tabret ke pilar sila thogo pipilo nang ki hing thong ke sartum pulo pini sartum pulo dolong po butalo che tokti ya ki dolong po ke ni tum ki ning ta samselo nalitum ko pia puthak lo nalitum ning kang samse ke ni ini kan samse ke alu che tokang ke det po alu che jong se dolong po ni tum han ninga khanang pi bote alu donang ji asui hadak pen sartum pen asui do pia lo pilap solar bang nang klem bom lang betim ki pidun bang ko asu che song lang ni tum ke lurdunga pirthe pen ke da mase dam de lo ako nang padam ji bote lurdunga ra hanang pa chi det ha anote nang tum klem nang ning sampo anote nang tum klem ning sampo lurdunga ra ko an magaro arleng sop nang pa chi klemo lagi nang tum klemo nang ning sampo anu lalo KSA Jameson Timung aro pherang kemai kangni Nijang Karbi Anglong Kopili constituency ASDC asai hemalong KSA Jameson Timung aro pen sar imbe chunbang hamren district committee pen pherang kemai kangni pon pherang kemai kangni ponang kok alam the kiram tang iroya prang seva board a website along kapang dakon asam angdang pialong metric asat lang along ki undun de aphai kawe school atumapan kado kawe long pharoi sirapho school ing hapon lo lapen labang soang bong long pho Karbi Anglong lapen Nijang Karbi Anglong High School Dhonsiri Coach Gaon High School Virwar High School Abordeka Langmili English High School Menmiji English High School lapen Chinthong High School tame kang hapon jelong KSA Jameson Timung aro pherang keme pen kachedon dunde lapen khamkhe padopon Keroni pen kamsing de to khaprangsi pini nanglitom arangke abitung nomhan chorola nang to mapor ateng nitom kachu khateng bena palit hekapo si jasemet pini niltom labang so harangke amai bate so press conference donang kok bihekoi labang ke niltom postame seba website lo isi notice thek lo labang so school kang haba puthak si halabang so puthak niltom ning samse halab so puthak ka chbaklangi mansi pini nang niltom hanbang chukha pon si niltom halabang so secondary education Board of Assam halabang so notice long thek long bate ki long school amena teng bolotang te Dhansiri par coach Gaon High School lage East Karbi Anglong Virwar High School lapstame Karbi Anglong Bordeka Langmili English High School lapstame East Karbi Anglong lapen longni school labantu nichi bate West Karbi Anglong Menmiji English High School lapen Chingthong English High School West Karbi Anglong longpho East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong long bangke ing hapon po bangsi seba website long isi notice paklang lasi hala bangke niltom chidon non tekte lapen isi ningduk pik alam the bangke lalo ilitom pini digital India akai pusi ilitom Prime Minister Narendra Modi postame prosar kong lo hala so por postame ilitom bangke pini bangke ilitom han toklang kapaching thorji galisi toklang bate lochar le asai hem mang nang kir pirong bang lake letom ba khaya phani si kan ting ko batowar si kedamri bang sin letom theklo la silitom state government pen postame labang so education upon quality education ki pg ko pen danglok letom upon non LP school long postame gonos of exam pen danglok ME school long postame lason gonos of exam selang tong lai student upon evolution kapami bate satlang kapami hanlang tom bori pon tapi even high school long postame lang litung gonos of exams lason sipati pon postame pini gonos of exam pati pon der aphi postame nonson la hoi along ben selang litum lang nang po piposil ada percentage of that ma halabang so percentage of that apu thak lang to identify pami pensi labang so school bang mosing down ni pini labang so school kang happen abangke ang para ke mi ke claim nahi bangke alang litum piposi labang so school low percentage to kokma halabang so problem was identified pami nang school kang hap kalisi ilitung West Karbi Anglong bate Karbi East Karbi Anglong ponon ilitum school kang hap nangi kalisi ilitum school bang se pakam nahi bang se ilitum Karbi lo charlia song men bangke ki jongpon kang to lalo Kicheng Siapong Inter Church Volleyball Tournament pangcheng ponlo
लाखाइन कोयराफो नीलिप MAC constituency के पार्लो वोफोंग तेरोन आरोंग नंबर 1 चौकी होला बाप्टिस्ट चर्च यूथ डिपार्टमेंट अतुमपेन पातिर पिपनसी इंटर चर्च वॉलीबॉल टूर्नामेंट कपांग चेंगपोन पिनी थेरे पोची क्लोनी फाइनल के पानी पेन इंटर चर्च वॉलीबॉल चैंपियनशिप पांगचेंग चियाप्रांग नंबर 1 चौकी होला बाप्टिस्ट चर्च यूथ डिपार्टमेंट में फु हेमसन रोंग पिपेन बाइबल पढ़ी पंसी माई पांगचेंगपोन लासोलोंग किछु फापन आलुही अतुमा फान नंबर 1 चौकी होला बाप्टिस्ट चर्च यूथ डिपार्टमेंट अबिदिसार जोहान इंटिपेन आलुही पचिनी पोन मानपेंग आलुही रेवरेंड बेंटिंग तेरोन फॉर्मर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी NKBA P नर्सरी हेडमास्टर चौकी होला इंग्लिश स्कूल रॉबिन्सन रोंगहांग पास्टर लॉन्गडन बाप्टिस्ट चर्च नंबर 1 चौकी होला बाप्टिस्ट चर्च पास्टर होरेन इंटिलापेन लासोलोंग के लांगचारी अतुम फिलिमोन मिलिक इलियास तेरोन जोहान इंटियातुम सी के पाथु इसेक लांगचारी दुनलो लापेन कादो कवे इंकोरा फोती मतुम सी के पाथु चेपाते पोनपो लासो के पाथु पोन लके बेस्ट ऑफ ट्री फोंग थोंपेन फोंगनी हाइपोनांग जीपुसी केलांगचारी अतुम पेन पचिनी पोन लापेन ओपनिंग मैच कपाथु पोन अतुम चौकी होला बाप्टिस्ट चर्च ए टीम लापेन लॉन्गडन बाप्टिस्ट चर्च ए टीम अतुम सी पाथु पोन पांगचेंगलो ओपनिंग मैच कपाथु अहुत नंबर 1 बाप्टिस्ट चर्च अतुम के थेग मुचरा जक बेस्ट ऑफ ट्री पेन चौकी होला नंबर 1 बाप्टिस्ट चर्च ए टीम अतुम 25 points match ni talong ponsi chepahai ponlo angdung kiti kapathu ponjar ni lake therepoche kloni phai cap arnisi pathu ponpo mesen pensi first inter volleyball tournament pangcheng ponlo silonijan eastern range ke parlo tokolangso forest sabit along staff kavejok kisungnang लाखाइन कोयराफो नीलिप MAC constituency के पार्लो तोकोलांगसो फॉरेस्ट सबबिट अंडर सिलोनिजान ईस्टर्न रेंज आर्लो स्टाफ कवे पुथाक केदो के थक किसुंगलाम थे बीट ऑफिसर सारथे तिसोपेन नांग पचिनी दोना तेंके स्टाफ अप्रांगाको के दो ओ नॉन के दाम एरामात नीलिसी बीट ऑफिसर लो चुकीदार लो मास्टर रोल इनुडो लापेन नीली अनबेट होमगार्ड तावे आजातावे लापेन दाक तोकोलांगसो के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लापेन नितुम आ ऑफिस के एनिमल कॉरिडोर इंगनार कचे लेंगबेर अदुंगलो सीता ने इनुट बेट सी के दोनांग लो पुता सारथे तिसोपेन नांग पचिनी दुन लापेन तोकोलांगसो के बॉर्डर लो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट मुरफुलानी पेन गोरमपानी पेन चिकोय नॉट लो पुता नांग पचिनी दुन लासी सिलोनिजान ईस्टर्न रेंज पेन स्टाफ अकेनांग सोटलांग पुपेन माथारा नांग तोयथा स्टाफ नांग पा बाटपिथा एलोमसो लोमसा अंता चेला राप आरियाबे लासी कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल CM डॉक्टर तुलिराम रोंगहांग लापेन फॉरेस्ट EM अतुम कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल टीम कार्बी आंगलोंग अतुम नांगमा था थापुसी बीट ऑफिसर सारथे तिसोपेन चुनिंगरी